Broj oglasa za IT pozicije u 2024. godini smanjen je za 28% uz ukupno 7.102 objavljena konkursa. 44.854 kandidata konkurisalo je na poslove preko Hello World platforme. Ovi podaci ukazuju da uprkos manjem broju oglasa potreba za zapošljavanjem i dalje postoji, a kandidati aktivno prate prilike na IT tržištu. Možemo reći da je u jedan period bilo mnogo manje, pa onda krenuo rast, pa je sada u zadnjem periodu opet krenuo lagani pad. Kao što rekao, 30% manje poslova je zaista nešto što je evidentno, međutim ako uporedimo količinu novca koju IT industrija generiše, odnosno količinu novca koju izvozi iz IT industrije našoj zemlji, možemo doći do podatka da je to za 30% više nego prošle godine. Znači, generalno kao IT industrija tu se bilježi rast. Broj zaposlenih nije uvijek direktan odraz samog stanja industrije. Grana IT industrije će biti još popularnija. Uvođenjem vještačke inteligencije u tu sferu u mnogome će da promijeni tip poslova koji će biti traženi na tržištu. Poslodavci su i dalje najviše bili u potrazi za srednjim programima, kojima je bilo namenjeno čak 57% oglasa, dok je za seniore bilo 26% otvorenih pozicija. Najčešće se opredeljuju na one stvari koje u stvari mogu najlakše i da unovče na tržištu, kako studenti, odnosno mladi, tako i poslodavci. Jer veliki broj oglasa je upravo za Java programere, za C# programere, odnosno za osobe koje mogu konkretnu vrijednost da naprave na tržištu. Dok s druge strane, kada govorimo o nekim sferama tipa project menadžera, tipa nekih, slobodno mogu reći, podrške pri programiranju, zaista se tu osjeća veliki pad, jer je u biti upravo vještačka inteligencija tako ja veliki broj tih poslova može da završava bez učešća nekog konkretnih osoba. Opcija rad od kuće je bila navedena u 19% oglasa, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu kada se ova mogućnost mogla naći u 21% konkursa.